hano musa atakantu wambariyemo bagahita bakubwira ngo uzarukuriramo ukagwigamo kuva mu wa mbere kugera mu wa gatanu. None ubu murakurakuranya amasuti, ubu murakurakuranya amapantaro, ubu yewe data we magaze nimwe muzizi mana hari aho wadukuye ntacyo twaronka tugusubiza. Hari aho wadukuye abandi ntibagira inzara nka Mutokambari hano. Iyo utuyemo ikirata wagira ngo uri imvukira, kumva inzara pi zara ki. Uze kureba muri alubumu ureba amafoto yawe yakahise, uraza gusanga iyi sura ariyo Yesu yaguhaye yawe atariyo. Gira umuntu mwicati Yesu yaratuvunjiye. Ndosa kandi kareferasiyo yoga ye. Hallelujah, hallelujah, Imitima bijabarambi jabarambi we batashi. Hallelujah, Imitima bijabarambi jabarambi we batashi. Abarambi we batashi. Hallelujah, abarambi we batashi. Abarambi we batashi. Ntabwo tuzongera kubabara. Hallelujah, hallelujah, ntabwo tuzongera kubabara. Imbazi Imana ntabwo tuzongera kubabara. Abakunda Imana mwese nimuhaguruke dutambire uwo mwami w'abami. Tambira Imana, tambira Imana, tambira Imana, tambira Imana we. Simbuka kubwiriza impundu Imana yikomera amashi. Itambire abicaye mwese muhaguruke muvugirize impundu wa mwami w'abami. Umeonja utamu wa Yesu. Sikilizeni ndugu yangu, Yesu ni mtamu sana mno. Haleluya, nimeshamwonja mimi na ndo maana namwambia chukua kibao hicho. Haleluya, haleluya, nimempata sibadilika, hatabadilika kamwe. Hari umuntu yibutsa ahantu Imana yamukuye ngo atari haleluya. Hari umuntu yibutsa ahantu Imana yamukuye ngo atari haleluya. Hano turi kumwe n'abagabo benshi ntibagira akazi ariko abana babo bariga, ntibagira akazi ariko bashize bacanye imbabura, ntibagira akazi ariko barishura amazu. Urumva atahantu Imana yagukuye. Harimo abadamu mwari no teraniro bagiye kubyara batahana abana bakomeye, ibitanda babyariyeko. Hari abandi babyeyi babiburiye ko abana na nyababyeyi ntibapfa kw'icyo gitanda, ariko we witwa mama ntuzenya, urazi izina witwa utitwa kuri karangamuntu. Imana yahinduriye amazina abadamu. Ibyo byonyine ubyibutse wayikomera amashyi ukayiterera haleluya.
n'abasore bakoze ubusambanyi inshuro nyinshi cyane, ntibandura sida kandi batikingiye. Hari ababikoze rimwe gusa barandura. Ubwo burinzi Imana yagushyitseho kandi wabikoze imyaka myinshi, nawe wari ukwiye guterera Imana haleluya ukayibwira ngo urarinda Mana, nubwo umuntu ataba yabigusabye urarinda. Abasore n'abakobwa muterera Imana haleluya muyibwire ngo irarinda. Cyonyine kubona amanota mu ishuri ukunguruzwa muri ririya shuri wari urimo, kandi atari uko wari ufise ubwenge, hari aho Imana yagukuye. Natwe twarya ibijumba byokeje na bibisi n'ibitetse. Ikijumba kibisi ukagikura mu murima ugahita wihanaguza ku rupira wambaye, ukagira kujya ku rupira wambaye se ugashucirayo. Batugurira igikabutura igipira kigera. Umva ndose indi ndirimbo, ejo narose indirimbo ivuga ngo ndazi gukunda gukompoza ibyo ukompoza, uze wibeshe ndayumve nzakumenera kwa marori. Hano nahakuye indirimbo ivuga ngo nubuye itongo, nubuye itongo uzibeshe. Ubu naho ndose indi ndirimbo igira kabiri, ujya byorangira mbonye aravuze. Indirimbo igira kabiri numvise ivuga ngo kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje. Nagomba ndababwire ngo haleluya, mu Buyenzi hari ahantu bashiramwe ibyuma byashize mu modokari bakaramparasa. Mbwirira umuntu mwikiranye ati ikintu cyabaye cyaguye ingese hano ku mubiri wawe uno munsi. Uyu munsi cyuma igufa ryaguye ingese, ngwino kuri biro de shanje kwa Yesu urata. Haleluya, haleluya. Yesu uyu mugoroba dukuraho ikintu bita ingese. Ziba zikaze, ziba zitandukanye na ziriya dukompoza duhinda imiceri n'ibiharage. Ziba zivuye hejuru. Kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje. Yakwisa kora muri inspiration. Ejo twize, hari ikintu twize muri bya bintu umwana yansa gukura arigana. Nushaka uzayikore nuyiririmbira hano bose bazamenya ko ariyo wanshishuye. Kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje. Abavunitse amagufa Yesu arayasubizayo, ababoze amaraso arayavoma akayamena agashiramwo ayandi. Kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje. Abamugaye ubwonko arabukurayo agashiramwo ubundi. Kwa Yesu ni kuri biro de shanje, Yesu ni kuri biro de shanje. Abagwaye amayesitoma aragenda akayakurayo agashiramwo ayandi. Kwa Yesu ni kuri biro de shanje, kwa Yesu ni kuri biro de shanje. Yeah 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 yeah. Koma amashirero kuri biro de shanje, turi he kuri biro de shanje. Abamama muri he, abapapa muri he, abasore muri he, abagabo muri he, kuri biro de shanje. Amasha
ikiganza ahantu wari urwaye hakore, uhita watura ubwira ngo Yesu, Yesu, cyaruti Yesu, cyaruti Yesu. Muri ano masengesho duhishuriwe ko atari amasengesho asanzwe, twaje kubyidura imyanda yari turimo, ibituma tutagenda uko dushaka. Vuga ngo Yesu, twamenye ko ari kuri biro de change, iki gihimba canje kitagikora uko mbishaka, kurayo, shiramo ikindi, shiramo ikindi, shiramo ikindi. Ababyizeye mutera haleluya. Abizeye guhindurirwa ibihimba by'umubiri byari byarapfuye n'umutera haleluya. Haja indirimbo nzayikora cyangwa nzayireke? Nagusabira umugisha, ndi umwana, ariko umutima wanjye uranyuzwe. Uzi kubona indirimbo zibiri ukazibonera ku ruhimbi rumwe, indirimbo bandi baririmbyi baririrwa barandika, ameza agahera, imyaka igahera, bakaja no gukosoza. Iyo urumva nakosoza iki? Hoya tuvugane ukuri, aha nakosoza iki? Urumva hari correction, nimba uri umuhanzi mfongera. Rero umuntu mwicaranye ngo ni wubaha Imana uzabone no mu protocol gufongera urukweto. Abonye nigeze ndamuhamagara ubushize nkora ubukwe, nagiye mbona n'umuntu afise agatorosha aza gukamera. Gira umuntu mwicaranye ngo n'abagatorosha uzabareke bakamere. Haleluya. Indirimbo zibiri, itongo na biro de change. Nimi indirimbo nararirimbye nta rugamenyekana. Izi zibiri none muri Pandase muzahatinya abantu muhateranira. Yewe niho hambohoreye umudamu, ubu ntabwo nkiri ikigogi, ndi umuntu w'umugabo. Ndi umugabo. Nimba hari umwaka nzabyigisha abasore, umunsi nakoze igiterane cy'abasore. Nimba hari umwaka ni ukwirirwa ata muntu akubajije ngo wiri ute. Utaranataha akabaza Sheri, wiri ute? Wiriwe neza, sawa. Hahera kandi urataha sanga nayo wowe nukugenda urarayo utararayo ntacyo bitwaye, bagusigariza cyangwa ukomba ntacyo bitwaye. Noneho wataha rero, karibu karibu. Uri mwete ndazisika nkahariya akaza akazitora kahita zitwaraho zigomba kuja, ariko kare naranazirarana, ntashe ndushe zarara mu kirenge. Si zose ni imbaraga za repentance. Kandi ku munsi w'ubukwe abarepentance baraje, baza bambaye amaniro neza kuri redijuru. Bahita baravuga ati mukazana wacu, bamuvuga mu izina ati wavuye mu mbuto z'amasengesho yo gukubita. Ndangije bahita baravuga ati rero biragoye, akira umuceri w'ukwezi kose mube muraburudika. Uzi ukwezi kose utagiye kwibotiki ujanye ishashi, banyikiye shitani ntibayishe. Gira
twicaranye ati ni hano ni muri repentance. Abatazi icyo bisobanura, repentance bisobanura kwihana. Iyo wihanye n'umukero w'ukwezi uraza ukava ku ishashi. Iyo wihanye ntucikira uri umukobwa, iyo wihanye ntucikiza uri umuhungu, iyo wihanye nta divorce iba uri umugabo cyangwa umugore. Iyo wihanye uri umudamu uguma kuri sweet imbombo ziraza, uguma kuri hani konfitire y'ubuki iraza, uguma kuri sheri kukishashe yuzuye ibitunguru n'inyama iraza, uguma kuri shu kuko mu nzu hama mayoneze n'amashu ya salade. Ako ntigafatika. Turiga segonderi rero ariko manyemere tugahiye icyubahiro ko ari iyacu, atawuyidutera ko ni iyacu. Imana ni iyacu, si iyacu. Nzakora n'iyindi vuga ngo Imana ni iyacu. Kandi ku gitero haraho nzashira ngo Imana ni data ntabwo ari data wacu. Sawa. Nahageze Imana si data wacu, ni data. Ndakabizi cyane. Segonderi rero iravuga ngo teme yayo ivuga ngo kuguma ahantu Imana igushitse uko hameze kose upfa kumenya ko ariyo yahagushitse. Ngasubiremo. Kuguma ahantu Imana igushitse uko hameze kose upfa kumenya ko ariyo yahagushitse. Abantu mutari ko murandika nukubaha intasho. Iyo umuntu agufitiye ideni mugomba kwandikirana urwandiko niyo mwitwari bababaza byabona. Iyo atabyabona bihari urubanza ruragorana, ariko ibyabona biravuga wewe wacecetse. Gira umuntu mwicaye ngo iyo kayo uri kurandikamo ni icabona kizatuma ubwira Imana ngo umva waravuganye nanje mu ijambo n'ibyabona ngibi narabyanditse. Uze wandika n'itariki umunsi ubyandikiye. Iyo ni teme. Ni segonderi. Kuguma ahantu Imana igushitse uko hameze kose upfa kumenya ko ariyo yahagushitse. Nacyo kigizwe n'ibice 7. Igice cya mbere kigaragaza umwana ari muri segonderi. Icyambere, Imana iyo uri muri segonderi ihagarika ingabire zose wari ufise muri wewe, ikazugaranira indani muri wewe, ikazibuza gukora ariko ntizigutware. Icyambere kigaragaza umwana ari muri segonderi, Imana ifata ingabire zose zari zikurimwo, izo umaze kumenya n'izo utaramenya, ikazugaranira muri wewe, ikazibuza gukora ariko ntizigutware. Babyitwa kwakwa uburenganzira ariko ukabugumana. Icyo kintu muracumvise. Ikintu cya mbere kigaragaza umuntu ari muri segonderi, Imana ifata ingabire zari ziri mu muntu, izamaze kubona n'izo atarabona, ikazugarana muri we, ikazibuza gukora ariko ntizikwake.
Haleluya, haleluya. Ni bande abana bize muri internet muzamura ibiganza turebe. Muri internet. Yes, Manu. Ubuzima bwo muri internet. Iyo uvuye muri primaire ubutaha iwanyu ku babyeyi. Nibyo cyangwa sibyo? Mu yandi magambo ufise uburenganzira bwo kubabwira icyo ushaka n'icyo ubura. Ariko iyo umaze kwinjira muri internet birasa no gutwagwa ku musaga ukugaranirwayo ugakatigwa. Muri internet na urakatigwa imyaka uzahamara. Nashaka rero bamwe barota bari mu ishuri, nagira ngo dusobanure za ngozi zabo kugira ngo mumenye aho muri, nimba ugomba kuhaguma cyangwa ugomba kuvayo. Iyo uri muri internet abahize ugomba kuhaba ubizi neza ko hari imyaka ukatiwe ugomba kumara muri iryo shuri, nimba ari 1, 2, 3, 4, 5. Twaravuze ngo nta buyobozi na bumwe butava ku Mana. Dusanga ubuyobozi buba mu isi. Iyo dusenze tuvuga ngo ibyo ushaka bikorwe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Dusanga uburi hasi ni fotokopi y'ubwo mu ijuru. Bisobanura iki rero? Nimba mu isi hari amashuri ahera muri garadiyeri, ishuri rihera mu ijuru rikamanuka tugafatira kubiri hehe mu ijuru. Iyo abashinwa bakoze telefone barungika fotokopi original barayisigarana bazohora bakorera. Izo dukoresha ni fotokopi, ariko ama original asigara mu ruganda. Kira umuntu mwicaranye ati noneho impamvu umubiri wawe wononekara ejo bagasanga wakoze pirate irahava, Yesu agasigara na original akongera agacomekaho muri bimwe byapfuye. Urebere iyo umwana agiye muri internet, ureba n'umubyeyi ayoboye hano, hari umwana n'umwe wifuza ko atagifiriti ziha sawa. Ariko nimba yinjiye muri internet ntabwo agomba kurya ifiriti na mayoneze na spaghetti, agomba kurya ibyo kurya abandi bana bagize bari. Cyakabi umwana ari muri internet ntabwo yemerewe gusohoka urupangu rwa internet. Kubera iki? Niyo asohotse asohoka habaye soroti ya bose, mwarima bari nyuma ziwe. Kira umuntu mwicanye ati nimba ubona ataha nturi kwidegembya uja kukidegembya nguje nukumara igihe kirekure rani Bujumbura itiki kuma ikudugana ukayibona, ariko ukazipfuza yikumanukana uri muri internet. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri internet ntabwo ugomba kuryama kuri Dodoma, ugomba kuryama kuri 0.8 kuko kirabujijwe kwihindukiza. Ibi bintu birafata kandi bifata. Iyo uri muri internet ntabwo wemerewe kurya ibyo ushaka, ahubwo ujya ibyo uhawe. Ejo bundi hari umupapa hano mu Buterere, abana biwe bararya bakinenaguza, kandi nta n'umwe afise imyaka 10, ari babiri bakinenaguza. Nyina kabinginga isarabwira nyina wabo ngo umva ntuzongere kongorera abana bareke ntukabingengera ibiryo. Yahise abaterura bakubita mu modokari
abatwara muri interena ahantu bita mu Buceye. N'udukobwa tubiri, kamwe kafite imyaka 6 akandi 5, abakubita muri interena mu Buceye. Icyumweru kimwe barabireka baramera gutya, icya kabiri barabyasa. Ubu bakurya interena igukamuramo igisirimu, interena ikagukamuramwo amashuri, ndavuga y'Imana. Interena ikagukamuramwo jorokone, ugasigara uri komere zota. Interena y'Imana irafata lisanse ikayinyegeza ku buryo umuntu akurebye asanga utize kandi wibitseho jorose. Interena y'Imana, interena tuvuge ngo amen, twongera ngo amen. Kandi rero mwumve aho byugari. Iki gice turangije ni cya kangahe cy'amashuri? Icyambere aho, igice cyambere cy'amashuri, kuko icya kabiri kiraza mu kwa kane. Tuce tujya muri kalande vacances mu kwa kane. Iki cyambere rero bashobora gufatira ku manota 300. Amajana 3 mu bice bitatu. Mu gice kimwe bagafatira ku 100 no mu kindi 100 no mu kindi 100. Mu bice bitatu bikama amanota ngahe? 300. Uyaronse yose 300 mu gice cyambere, wumva utari ukwiye guhita wunguruzwa kubera kubonye amanota y'ibice bitatu ukayabona mu gice cyambere. Icyitonde, ntabwo ushobora kubona amanota yose akenewe mu bice bitatu kandi utarabyiga ngo bitume wunguruzwa. Ugomba kurindira kugeza mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Nibyo cyangwa sibyo? Bisobanura ngo kwitwara neza muri interena, ntabwo kubona amanota yuzuye bituma umwaka usimba. Ugomba kuzarindira nubwo uyafise, kuko bari kugukota mu ndero naho. Raro, haleluya, haleluya. Iyi Imana igushize muri interena wari umuhanuzi, ugomba gusenga ku buryo utererwa n'insazi ntuyibone. Uri muri interena nta n'insazi ubona. Kandi iyo uri muri interena rero uba ufite ukuntu bateka ibiharage mu buyenzi bikakumotera uri hano ko nta by'ubuheruka. Interena bivuga ngo bari abantu mujya murota mubona mukora ibiharuro bikabananira, nugushakisha ahantu wandika no kuri Facebook babona ni nimero yawe bakakuboroka. Ibaze kuborokwa kuri Facebook, kandi Facebook ni ya bose bakayigukura kubera kuri muri interena. Mama wawe iyo uri muri interena ashobora gufata ibera ryakonkeje akavuga ati mu bana nabyaye nturimo. Kubera iki? Wewe interena nurimo upfukana n'abana 5, mwabo bana bose uko ari 5, uwanyuma arashobora kugura ikiro cya kawunga, ariko wewe umunyu utarigera uzimba kuva wabaho ntabwo ugura n'inusu. Rero iyo umuntu ari muri interena abiwanya ahantu mupfuka muri ruguru, cyagiye bita cy'abanyamakuru batiza cyangwa badahembwa, kiririhira itike kikaduga iwanyu hariya mu cyaro, kikavuga ati Mutokambari
ntabwo akironka kateresa kuva ku Musaga aja muri vile. None nimwamureka kaza mu bukwe bwanyu, muzamwishurira itike, mumwishurire n'iyisubira inyuma, kandi mukurya rya nk'isato. Iyo umuntu arera ari muri internet mbabwira, iyo baje kuri sebe iyo umuntu ari uzarebe rero aho bisarepa, umuntu ari muri internet uhita umubona. Izi ni spaghetti zitetse mu mazi, izi ni zindi zikoze muri salade, izi ni zindi z'intoboro kubera hariho na ndende. Ubu bwoko butatu bwose si salade. Hakuba umuceri utetse mu mazi, n'utetse mu mavuta, n'utetse pirawo yirabura, n'utetse pirawo ya rouge n'iya jaune. Iyi rumba za spaghetti zose ni imiceri y'ubwoko butatu. Noneho ya miceri nayo ni ubwoko bune. Ya miceri ya spaghetti yose agashiraho, n'imiceri isanzwe agashiraho, yarangiza rero agahitaja mu birayi bitetse mu mazi n'ibitetse mu mafiriti na sote byose ashizeho, agahitaja mu bushaza no mu biharage byose arunzeho. Noneho ntaragera mu nyama na inkoko bayitetse, n'impene batetse, n'ingurube bashizeho byose ashizeho. Baja mu ifana, ukomati ufata ifana yi izihari zose. Akaba yambaye agapira kera cyangwa agashati kera, nuko bitwara bigenda biseseka, impunzi kagenda yarobanye. Igituma ariko arabikora n'iki? Hari stock ariko arakora, kuko arabizi ko atahandi ari bubibone kandi atazongera kubibona vuba. Ni internet. Hari igihe ubona umuntu mu rubanza akibaza ari kwimuka, yaba ariko aratamira nawe ukibaza yicariye umwobo. Ibintu mvuga ntabyo murabona. Ubwo ni ubuzima bwa internet. Umuntu ari muri internet arya akanuye amaso, akanuye nigeze kuja mu rubanza ndi kumwe n'umudamu ari muri internet ahantu hari inyama nyinshi, akaza yarura umuceri, atora n'inyama agereka ku muceri hejuru, atora n'inyama agereka ku muceri hejuru. Ni ukuvuga ngo hariho nk'irobo y'umuceri ariko harimo nk'ikiro cy'inyama. Agira amahirwe rero, burya hari uduseriviyete tw'abakene na seriviyete z'abakire. Seriviyete z'abakene iyo hagiye kwima ry'amazi kitota. Noneho seriviyete z'abakire nazo nubwo umena ko amazi tohiteje, ahita atora seriviyete rero bari baduha. Akaza areba hano ko atawumubona, nanjye urabona ko ndeba hano ariko ibintu bya hano ndi kubireba hano. Akaza areba hano ko atawumubona na hari, agahita afata ya nyama akayikuramo, akayifyeta gutya kugira kureho umuceri n'izose, agahita acibita muri ya seriviyete. Yawogaye zirangiye arapfunga, ahita azishira hano kubibera ku gitenge. Tuguma mu rubanza rero aguma nezerwa. Yewe data we, ubwo rero atashe yaguza nk'itomati zitatu, aturamo ati ngaho muze murya inyama. Ese yari yasumye inyama cyangwa ni internet? Haleluya. Iyo umunyeshuri rero atorotse muri internet ukabona kuziye mu nzu, nimwicarane muri saro muvana umuherekeje, kuko n'ikiyika aragitwara, kuko aratorotse. Aba bantu bose mwama mubona babapfugikira bakavuga ngo ri y'abandi, baba batorotse internet. Kuki Imana iba yarahoze ibereka ri iri mu Imana, noneho bagasigaye barivuga ri kuko bahoze bayivuga irimo. Rero Imana imaze kuyinyegeza bavuga ri yabonyene, ri y'Imana yarayipfunze. Internet murumva yoroshye.
Haleluya. 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 Muri internet nta muntu uhamagara ngo yitabe. Iyo arebye nimero yawe aravuga ati uyu ni inzara. Aharakora akayireka yarangiza akavuga ayitavye agafyonda amayita akagenda agufyonze nkaka agahita kubira ngo ndi mu nama. Urihe muri internet nta muntu wandikira message ngo agusubize. Muri internet nta muntu usura ngo agusubize. Nigeze kuba muri internet y'Imana nari nambaye urukweto, imvura yanyagiye, imvura yagize yaranyagiye, ikirato cyari cyaratobotse munsi nkaca mu gishanga, noneho urukweto rukaba rwarinjiwemo n'amazi. Ishasheti nambaye nkaba ntafise ahantu nzazimesera nkagumeza nambayemo. Barantumira ahantu rero bantekeye ifiriti na salade, nababwiye ko n'ibiharage bikumotera biri mu buyenzi uri muri internet. Ngezeho yahageze sanga hari agatapi bashizeho kitwa ngo welcome, karibu. Iyi welcome rero ni bara agatapi kahari ujya kakubwiye ngo kura inkwe sawa. None nimba nyen'inzi inkweto yazisize hano we uremerewe kuzinjira. Noneho ngiye gukura inkweto urukweto ruranganiriza tumva mwana wa mama nte parufe ufise itandukanye n'iyabahana. Urukweto rurakomeza nakuratireka urasigara wicaye muri salo uri wenyene, barasohoka kwibaraza kandi ifiriti zahiye ndi kuzumva, umuceri wahiye ndi kuwumva, ariko urukweto rurambwira ngo ntiwinje. Ndangije ndababwira ati rero ndahabonye ndihuta zagaruka ubutaha, mpita nja muri jeune force. Internet rero irakubuza kuja gusura abantu kuko ukaraniwe ahantu utemererwa gusohoka. Chitonde nta muntu wisohora muri internet atabonye amanota ya data we. Haleluya. Nta muntu wisohora muri internet. Kandi uhuye n'umwana yize internet ntabwo bamwogereza isahani, arayiyogereza. Navuze ko muri internet hakwaka uburenganzira bw'ico waruri uri muri primaire. Isahani urayiyogereza, impuzu urazimesurira, ibyo kugira abakozi birahagarara. Nimba rero hari ibintu utagikorerwa cyangwa utagikora utuje, iyo sogondere ugirene uyirangize. Ariko murahari cyangwa mwataje inzozi nyinshi rero mwarose mukabona mutabivamo, mukabona amanota atayo. Kandi rimwe na rimwe impamvu amanota ataboneka dushaka uburyo twokwigwanirira kandi bidashoboka. Internet uwayigushizemo nimba ari umuvyeyi ugomba kuyivamo umuhaye birete. Abonye iki birete afise n'uburenganzira ubonye amanota mabi akagusubiza mu ishuri wahoramwo wabonye amanota 50% akavuga ngo nshaka kwapfa mu iryo shuri yabonye 90 cyangwa 100, ukongera ukiga mu iryo shuri wabonye cya kabiri cyo kwimuka akakugumiza aho ngaho. Nibyo cyangwa sibyo? Bwira umuntu mwicaye ngo niwemera utunganywe neza. Emera mutunganywe neza kugira ngo mwinjire mu byo mwinjiyemo muzi byari byo. Impamvu bamwe bubaka ingo mu byumweru 2 zikaba zisenyutse
bazubaka bari muri sogonderi. Bari hehe? Muri sogonderi. Hari igihe Imana ikubwira ibyo izakora, hakaba n'igihe izabikorera. Iri jambo ndarisubiremo. Hariho igihe Imana ikubwira ibyo izakora, ikakubwira n'igihe izagira nte izabikorera. Noneho iravuga ngo nzo yisifitire, nzo sifitire, ndanaho ninde ko ntabwo Imana ishobora kuvuga ngo nda itavuze ngo nzo. Nzo rero y'Imana ikubwiye ngo ko, nanjye nzo ko. Akamakumbi kora, nanjye nzo kore. Bisobanurwa ngo igomba kuguhembera ibyo wakoze. Abo tubyumva kumwe nimutere haleluya. Hari umuntu umwe cyangwa babiri bari kumva bino bintu. Gira umuntu micanye leta amasezerano Imana yakubwiye, niyo ikibazo nuko ushaka kwikora utarako. Haleluya. Haleluya. Sogonderi ni ishuri rimwe mu mashuri ababaza cyane. Muri lise mu Kayanza sinahize, ariko nakoze muri izabu y'ikawa. Abanyeshuri bo kuri lise mu Kayanza barya ubugari bucumbye budahiye kandi buri mu ifu. Icya kabiri bakarya ibiharage. Ubundi ibiharage hano mu nzu wanyu mushyiramo irengarenga cyangwa intore. Bagomba kubazanira ibiharage birimo ubunyundo, akaba ari izo mboga. Ubu bunyundo rero burimo ntabwo ababiteka babitora, bagomba kubutekana kuko nizo nyama z'abanyeshuri. Buno bunyundo rero abanyeshuri bagomba kubumenyera, kubugiye butamiye yumva ari nko gutamira brochette. Kubera iki? Niyanka kubirya ararya iki? Fatari busohoke umwaka nturahera. Muri segonderi rero ubaho mu buzima udashaka, ariko ndashimira Imana kwidushira mu buzima tudashaka ngo twige kuzaba mu buzima tuzaba dushaka. Tudungo ha amana kwibasiye uri inshuti yanyu ntubizi. Uzi gutwara imodoka? Urabizi? None imodokari igira televiziyo zingahe? Start. Aha, imwe ibahe iyindi bahe. Izo televiziyo zose iyo uzirebyemo ubona ibiri. Ubona ibiri inyuma. None kubera iki batabashiriyeho televiziyo z'imbere? Kubera ko batabashiriyeho televiziyo z'imbere? Imbere ugenda uhabona. None ni kubera iki iyo mugonze mugonge imbere? Ndagira ngo mukurikire kano kantu neza. Ndashaka kumenya impamvu babashirira televiziyo inyuma, yego imbere ntibazishireho. None ngo imbere mugenda muhabona, kandi iyo mugonga imbere. None kuki mugonga imbere muhabona? Ngombe mbabwira akantu k'ubwenge mbere cy'impamvu abantu badusuzugura, kandi uraza gusanga impamvu badusuzugura nabo batazi yari.
none mubaze iyo ugonze imbere burya hari ibipimo binini nyabiza kuri polisi uwagonzwe imbere aba ari mukuri cyangwa ntaba ari mukuri ubwo umuntu agonze umuntu ari imbere ukamukubita gutya uw'imbere aba ari mu makosa cyangwa amakosa bafise uw'inyuma sawa murebereye abantu uburyo badusuzuguriramo barafata televiseri bakaturebera muri kahise k'inzara bakaturebera muri kahise k'ubukode bakaturebera muri kahise k'ubusiribateri barangiza umwanya muremure baturebera muri televiseri ntabwo bitayeho iyo bari kuje bisobanurwa ngo ntabwo imbere bari kuhareba kandi iyo bagonze bakagonga imbere iyi modokari irakomeza ikagenda cyangwa irahagarara none wewe yari kararebera muri televiseri nawe urahagarara cyangwa urakomeza none iyi modoka ntibapima irakomeza ikagenda ko yonenekaye cyangwa icyambere irabanza ikajya muri beseri siko none izamara y'iminsi ngahe none wa muntu yakomeje aragenda ntiyakomeje gatatu ya modoka niba muri beseri icisha sawa muri garaje izamara igihe kingana gute kushobora gusanga hapfuye icyuma kitari hano bagomba kongera gutuma ko haza urumva itazamara igihe kirekire muri garaje sawa none wa muntu nubwo ari kugenda n'amaguru yarakomeje ntiyakomeje nagombe mbabwire ngo ntukite ku bantu bagusuzugura bakurebeye muri kahise k'ubuzima bwawe ahubwo ikibazo cyawe ni ukuri kureba bagusuzugura ariko ntukomeze kugiye uri kuraja nagombe ndakubwire ngo abagusuzugura ubihorere ukomeze ugende uzabateza impanuka uzakomeza iyo uri kuraja bo bazogusanga waragezeyo kandi bazakubera umushitsi iyo bariko baraja uzabatangayo kuko wabasize muri garaje bari kwibaza ku buzima bwawe abavyumva nimutere haleluya mwumva ikintu gikomeye turashimira imana yo mu ijuru ifata ubuzima bwacu bwa kazoza ikabonyegeza ba rupinzi ifata ubuzima bwacu bwa kazoza ikabunyegeza abarozi ifata ubuzima bwacu bwa kazoza ikabunyegeza abicanyi impamvu bakugonga bariko haleluya impamvu bagonga imbere bariko barakurebera inyuma nuko bataba bazi ko hari icyo Imana yakuvuzeho nuko bataba bazi ko hari Imana igomba kukugeza ariko nagombe mbatangariza itangazo rivuga ngo aya masengesho y'iminsi 30 agiye gusobanurira abantu icyo Imana yakuvuzeho agiye gusobanurira abantu ahubwo aya masengesho y'iminsi 30 agiye kubwira umurozi yahora kuroga ku manywa na nijoro ko yakuragura imbere y'Imana ko ari ukwezi kwa mbere kwa 2020 wamaze uri imbere y'Imana ibinogo byose abarozi binje 2020 ukwezi kwa mbere Yesu agiye kubifurira kugira ngo bimenyekane ko hari Imana wasenze mu kwa mbere kwa 2020
gushwa ngo atere haleluya. Igihe ni kirekire abantu bakunze muri segonderi y'ibibazo. Igihe ni kirekire abantu bakunze muri segonderi y'inzara. Igihe ni kirekire abantu bakunze muri segonderi yo kwambara ubusa. Igihe ni kirekire abantu bakunze muri segonderi yo kurara hanze. Igihe ni kirekire abantu bakunze muri segonderi yo gusaba. Ariko Imana irahinduye amateka. 2022 Imana irahinduye paje. Hari amahirwe ya kabiri Imana imanuye ku buzima bwawe. Abavyumva nimutere haleluya. Endere mayidi sede ya kanga ya kabiri. Sede ya kanga abantu bomba hari ibintu Imana ihinduye nimutere haleluya. Wamaze kumva impamvu wari uri muri segondere ukazurota inzozi zimutazibona izarizo. Imana niyo yakunyegeje, ariko igihe kirageze ngo ikunyegurure aho utabone kubonetse. Hari izindi ntebe zigomba kwicara kw'abantu b'Imana. Hari izindi ntebe zigiye kwicara kw'abantu b'Imana. Abantu bumva bahinduriwe ikibanza bavuye muri segondere. Munyemerere muyiterere haleluya y'imbaraga. Ntabwo afashijwe nushaka ushwanyuke n'ubundi warashwanyutse. Ndashimira Imana ko yemeye abantu bakaza bareba ubuzima turimo ikabahisha icyo tuzaba. Dudu iyi si iza kumenya ko uzakora ubukwe 2020 ntabwo wari gukora. Bari kugupakiramo ibintu ku buryo umuntu wese upfugishije ati toka Satani kwa jene. Isi rero Imana yereka abantu icyo turi uno munsi ikabahisha icyo tuzobesho. Iyo isi za kumenya ko hano hantu hazaba hari itorero repentance, haba hari akabare cyangwa bwati don't know. Isa kwerekana turi hariya mu Kayanza, ikerekana ko tuzamanuka i Bujumbura. Bari kudutegerera imatongo bakatwicira mu nzira, ariko turashimira Imana ko twamanutse. Imana yerekanye ko tujya gukora ikiboyi, itaberetse ko tuzatora mikrofone. Haleluya. None ngiye kuhabyarira abahungu n'abakobwa. Pampregisi ntambaye izambara abana banje. Pampregisi ntayonzi sinayibonye, bantaruye jewe over. Harya abantu benshi twavukiye ruguru baduteruye muki ibiki. Ikintu bita ibyahi byaba ari bitenge byaheze barabitaye. Umwana yavuka rero akaba ari byo bamubikamo.
twararambye. Imaze gushyirwa mu bintu byari byaratawe. Turashimira Imana ko abantu badushize mu byatawe, ariko Imana ikadushyira mu byatowe. Mudatuma mpinduka umutimbo. Rero hari abantu muzi ikintu bita ibyaha. Ibyo rero byasubiriwe n'irange, ariko ibyaha bitaraboneka hari ibindi bintu. Ikintu cya bampetsemo, bampetse mu rushato rw'impene. Icyo bampetsemo koja ubu mfise imyaka 44. Rushato rw'impene niko banshitsemo. Icyo rero cyari kigoma. Murebe urushato rw'impene gumye rushobora kugukomeretsa ugakomereka kabisa, ata muntu agutemye. Oya, twararambye ntitwarambye. Niyo mpamvu haleluya, haleluya. Muzarebe n'abakinyi bakomeye batsinda ibitsindo byinshi, ni abapfuka hariya mwaziriya ntara zacu. Kubera iki? Iyo muhurije ku kirenge gutya, kubera ko amaraso aba yarimutse kubera imvunji, arakomeza agakina uwo mu gisagara yaryamye. Bwira umuntu mwicaranye ngo Imana ikomeza umuntu yabanje gukomeretsa. Ndasubiremo. Imana ntabwo ikomeza umuntu itakomerekeje. Igihe uzumva uri mu masengesho kumva ngo mwana wanjye nzagukomeza, irakubwiye ngo mwana wanjye nzagukomereza. Imana ikora ro contraire. Ikibazo iyo umukuru agiye kurengana, habanze imodoka yiwe cyangwa habanze bimoto bigiye gutegura iki? Imana kugira ikora ikintu, hari ikintu ibanza gushyira imbere. Iyo ukirenganye nibwo igikora. Imana itubwira ibyo izakora, ikaduhisha ibyo tuzanyuramwo mbere y'uko ibikora. Pasiteri ari kuyobora repantase, umurebera mu biro afise, ukabona ari muto muto, akubwiye ahantu yabitakarije ngo uyobore repantase, wamubwira ati n'uburirimbyi ndabwanse. Kwa runo ruhande ninde yasenga amasengesho y'iminsi 100 atariye azamura ikiganza. Oya, nubwo waburya ku mugoroba nazamu sawa. Hano indi yasenga amasengesho y'imizi 100 atariye ku murango arya mu ijoro sawa. Hano indi yasenga amasengesho y'imizi 100 atariye ku murango arya mu ijoro. Hagoro umaze gukora yingahe? Umaze gukora yingahe? Gira umuntu mwicaye ngo mbere yo gusubiza ikibazo uzobanze wumvirize icyo babajije. Hano ninde wasenga y'ijana atariye ku muranga arya mu ijoro hano
sawa hano ninde yose nk'imizi ijana atariye ku murango no mu ijoro nako kuko arya nijoro hano ninde yose nk'amasengesho y'iminsi ijana arya sizeri gusa hano sawa intebe y'imbere ndayireke hano muri VIP ninde yasenga y'iminsi ijana atariye ku manywa arya sizeri gusa hano muri VIP intebe y'imbere itarimo zamura turebe uca umbwira yo ugezeho hano ninde basi yasenga senkani hano ndavuze senkani nini iri umuntu mwicanye rero tureka abayobora batuyobore kuko hari ibyo batuyoboza tugira gutya jewe kugira ngo Imana impagurutse ngo mpagarare ku gatuti iri jisho rimwe ry'iburyo haheze imyaka 10 ritabona iyo ngeze gutya ko ntiwabimenya ntabikubariye gira umuntu mwicaranye ngo imyenge y'inzi menywa na nyeneyo hano hahonderanye mu gahanga murahabona siko navutse meze kare inyama zitaragaruka hari kinogo wosuka mu nk'igikombe cy'amazi iri jisho rero ritabona umunsi riba uko rimeze sindabishinga intahe nitwava hano ryaraturumbutse rirenena gutya nka hano gutya rirenena na nino saha ababizi babibonye iyo bambonye ririyo ntabwo bavyemera none ikubwiye ngo nkunyuza aho ngaho ndaguha icyubahiro wakwemera we data we nagiye muri koma mara y'iminsi 3 inkubita ku gakinga k'ibimuga kenze ejo ndagakoreraho iby'imbere n'iby'inyuma ntavaho nta muntu Imana ikomeza itamukomerekeje iyo ikubwiye ngo nzagukomeza bivuze ngo nzagukomeretsa bisanzwe none ivuze ngo nzagukomeza igashiraho cyane ubu uzakomereka cyane yavuga ngo nzagukomeza cyane gose n'ibintu bitatu nzagukomeretsa nongere ngukomeretse nongere abantu mushaka kubaka ingo narabemere ko nzabakoresha ikiganiro abasore n'abakobwa maze amezi 6 kwa gatandatu kugira guhera nkoze ubukwe Imana yancishije mu ishure ry'urugo ubu tuvugana no kwandika igitabo bigeragezo mpuye nabyo mu mezi 6 bisumba bigeragezo nahuye nabyo ntarakizwa cyangwa ibyo n'ibindi bisanzwe nahuye nabyo ariko bigusirimba ntabyo wamenya nakwandika igitabo ntumbwire ngo bimbaze ntabyo nkubwire ariko wumve ntabwo Imana ishobora kukureka ngo wigishe itabanje kukuzanira umwigisha ngo akwigishe mwumvira akantu gakomeye urashobora guhura n'abavugishwa 1000 bose bakaguhanurira amasezerano y'ukuri ariko ntabwo aya masezerano azasohora utarahura n'umwigisha umwe umwigisha umwe abahanuzi 1000 bakubwira iby'Imana izakora biri seri ariko ntabwo bakubwira umunsi bizaba nta nubwo bakubwira amatariki ariko umwigisha akubwira ibyo wahanuriwe uburyo bizasohora n'icyo uzaba wakoze niyo mpamvu ishengero ritarimo ritemera inyigisho abantu bagenda nk'imburabwenge bacana amasezerano y'umuyaga gusa akagenda narabonye abantu bagenda bazungagiza imfunguruzo ngo bari mu kwizera ngo bafise imodoka ndakwisabye abandi bakagendana igipapuro gicapye kw'inzu
wandi mu nzu yaje nayo ubukode yayabuze. Bibiri ivuga ngo ukwizera kutagira kuba. Bwira umuntu mwicaranye ngo inondwe nirangirane n'ukwizera kutagira ibikorwa. Uzubaka inzu ukagenda na pra y'Imana bashizeho izi nkingi zose, ntabwo bakubwiye ngo ushyireho inkingi y'isi. Kuki wabuze n'inkingi y'urubaho? Urusi urubaho none sinzi ugomba kubaka nta nkingi zajaho. Gira umuntu mwicaranye ati iyo nzu ushaka ata nkingi urashira hano ni umusenyi ugomba kubakako, imvura nayo ntiguteguza. Sawa. Icya kabiri, icya kangahe muri segonderi? Ibyo ukora byose byaba byiza gute ntabwo byemegwa. Iyo uri muri segonderi ibyo ukora byose byaba byiza gute ntabwo byemegwa. Uzi ko ushobora gucana mikrofone uri umukobwa ukaririmba ijwi rya mbere kubera ko uri muri segonderi, bakumva baze y'abagabo bakakwaka mikrofone baguhaye baze y'abagabo kandi ijwi waririmbye ari irya mbere ry'abakobwa, ariko isi yagushize muri segonderi ikumvikanisha base uri umukobwa. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri segonderi ibyo ukora byose byaba byiza ntabwo byemewe. Icyo ugomba gukora rero ugomba kubikora wumva ko bitari bwemegwa n'abantu, ariko ugashakisha ko Yesu ari buvyemere. Ushobora no guhaguruka baguhaye ngo ubwirize hano ku Ruhimbi, ukabwiriza neza imitima ikabahoka, umushumba akagutwara muri biro tereka ndakubye ubundi biriya bintu buvuga ubikurayo. Uje wigishijwe urashobora guhagarara imbere y'abantu ukababesha ukababwira ibintu by'ibifite nka biri, kandi ntabwo abivuze kumva yuko atumvise ko atari byiza, ahubwo ariko arareba kwihangana ufise gukorera ku bwoba. Ahubwo ugomba kumva nyene ko ari amakosa wakoze, hanyuma ukareba uburyo uyakosora. Uri muri segonderi ntugashake gukundwa, urukundo ruranyegezwa. Uri muri segonderi ntugashake kwemegwa, ntabwo ugomba kwemegwa. Ariko mana murahari cyangwa murahari? Segonderi, iyo uri muri segonderi ukaba uri umukobwa uzirinde kwiha freshere, kubera ko nta musore arashe umukobwa yambaye uniforme. Tugire gutya, umva segonderi irakwambura agaciro kose. Ibyo ukora byose ni wewe ubona ko ari byiza wenyine. Kubera iki? Aho uri kurabikorera ubikora, reka mbabaze, umuntu ariko arakorera ibintu mu mpimba nubwo yo bisohora hanze bikagurwa, wewe yabikoze aragaragara. Bizaza kugaragara ko ari we yabikoze ryari asohotse. Noneho emera ukubitigwe mu iyo segonderi, ukorera ibintu muri segonderi, umunsi wayivuyemo niwo munsi bizarara bimenyekanye ko hari ibintu wakwiragije mu gihugu kandi utagaragara. Ntabwo uzongera kunyegezwa kuko uzaba unyeguruwe.
uyu uri muri segonderi ibyo ukora byose byaba byiza ntibigira nte yes barabikoresha impamvu bitemerwa rero nuko nyene kubikora ataragaragara bararya bakumva biraryoshe ariko nta gaciro babiha kuko wabikoze atagaragara. Ariko mana turagushimiye ko watunyegeje ahantu ukatwemerera ko ari ibyo dukora bitagaragara, ariko umunsi urizi uzabigaragaza ukanatugaragaza tukaja ahagaragara. Abantu biteguye kuja ahagaragara nimutere haleluya. Icya gatatu, wakwa uburenganzira bwo kwidegembya. Wakwiki? Wakwa uburenganzira bwo kwidegembya. Yuri muri segonderi, iyo uri umuvugabutumwa ukaba ufite ijambo, ushobora gusaba ushobora gutumigwa ahantu mu matorero nk'ijambo, wabibwira umushumba agahita gushira kuri gahunda ngo ejo ni uzayobora. Ugahita ushigwa he kuri gahunda ngo ejo ni wewe uzagirane uzayobora. Uri muri segonderi, ntiwemerewe kurenga hajya kuri porotani. Iyo birenze ko ukagenda uba wikuye muri segonderi, kiriya gihe kindi cyo kugira ngo bazakurekure bazabanza kongera kugutoza ibyo batagutoje wa munsi watoroka. Icya gatatu kivuga ngo iki? Wakwa uburenganzira bwo kwidegembya kubera urugaranye. Wakwa uburenganzira bwo kwidegembya ibikorwa ugomba gukora, ugomba kubikorera aho hantu uri utapukije, ahubwo panga masitoji hamazoze gupakirwa n'ama actros. Icyakane, ntushobora gufungura par commande. Ntushobora gufungura par commande. Umuntu ajya muri restaurant ari muri segonderi bakamuzanira menu muri ubusharije, murashu ni igipapuro cyerekana ibiryo batetse, ugahita uhamagara umuseriveri kandi wakibonye ngo ngwino hano harya muhera kurangaye. Kandi abatari muri segonderi baraza agahita amubwira ati nzanira omelette au jambon fromage, nzanira omelette au spagnol. Ubwo yawubonye, noneho we nukubaza ngo muhera kuranga akakubara ngo none ibizimbutse biri munsi y'ibindi nangahe, akakubarira wakora mu mufuko ugasanga nta na ya bisi uri busigarane kuri byo bizimbutse cyane. Ugahita ubwira umuseriveri ngo buragiye hari uwo ndindiriye turi busangire, akagera iyaja nawe wageze iyuja. Ibintu mvuga nibyo cyangwa sibyo? Iyo uri muri segonderi nta mwenda wambara uri kuri size, ugomba gutegereza abayambaye bakayihimba, ukahita wambara iyitahwanye na size yawe. Wagwambara rero urupataro rw'umuntu mutangana rukagenda rutambuka, ibaza ngo ninguturiya ni ipantaro ahubwo nuko yambaye utarenye neyo. Ariko ndashimira Imana ko abantu bose mwarose muri mu ishuri. Reka nongera ndebe abantu barose bari mu mashuri, muzamure ibiganza turebe. Abarose muri mu mashuri muzamure turebe.
muzamure cyane turebe. Hari abatabareba, nimuhaguruke barebe abantu mwarose muri mu ishuri, muhaguruke. Ndatangaje itangazo mwumve, Imana yamanuye kino cyigisho muri repentance. Hari amashuri Imana igiye kubakuramwo, hari ubundi buzima Imana igiye kubashiramwo. Aya masengesho hari impinduka igiye ku buzima bwanyu. Nimutere haleluya. Ariko Imana irareba ntireba. Niyo mushumba mamagara nare mfite ibyigisho byinshi byinshi. Narabajije Imana ati mbwirize iki? Ati mbwirira abana amashure yanjane bahe kuri stage, ubahe no ku gipimo ariyo interview. Ariko mwumve umushumba nawe yicaye hari ihitiramo byira ngo icyo nabazaniye abana banje mbereka aho bari n'icyabakurayo. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana abantu biteguye kuva mu ishuri bari barimo bakunguruzwa, nimutere haleluya. Ongera mutere haleluya. Muhungu twazana na hirya y'ejo yarose arotanga Imana mu ishuri ngo arirangije ngo abona yakiriye diporome. Yanyandikira arambwira ngo nabonye nakira diporome. Ahita arambwira ngo uze kunsobanurira ngo mbwire ibyaribyo. Nimba abonye yakira diporome rero agomba kuza nkamwigisha stage. Yewe data we twese uri mu ijoro we. Uzi ko hano hari abantu bagiye kubona diporome? Uzi ko hano hari abantu bagiye kubona diporome? Abantu mwiteguye kuyakira, nimutere haleluya. Icya gatanu, icya kane kivuze ngo iki? Mushi uzi ko hari umuntu agenda kugura impuzu akazinduka gaheriti saa 10 kagera yageze muri vi bagira ngo bibiri ukabona ngo senya setisa wisa bakazamura uburenga agahita avuga iki gihumbi ati nuriya w'igihumbi kandi wataye itiro rinini cyane. Bwira umuntu mwicyanye ngo ubuzima bwo kuzinduka kwakira gusama iyo hejuru Imana ibugukuremwo, ujyame usinzire ubyuke hageze ugende gutora iyimanitse. Atari pfayura tera haleluya. Umuzungu kwaye imibembe wagwambara ugatangura kumva ibintu bikurya mu birenge utazi ko wambaye karande y'umuzungu. Erega hari abazungu batagira inkweto. Ahubwo arindira Imana iduhereze ikanguro natwe tuza tugenda tubashiriye amaboka twambaye nkuko bayakura bakayatuzanira. Yes. Haleluya. Ejo bundi nabonye umuzungu muri Kenya ari kudandaza ibitumbura muntu zenya muri twa tudobo tw'abana. Umuzungu yarakamewe barafotogwa akazazengurukana yiroba afise akadobo n'udushashe two gutoza igitumbura ahereza abakiriya. Barayaguza amandazi bagurira umuzungu
isi yose iramenya yuko no mu bazungu hariyo abakene nubwo batwirataho. Nagombe mbabwire mu ikanguro tugiye gutwara mu mahanga, bitewe nuko tuzoba ifaranga ryacu naryo ryagize agaciro risumba Amerika, tuzapakira natwe impunzu twambaye tuzikusanye dupakire indege tugende gufasha abazungu bo mu byaro by'abazungu. Nimutere Imana haleluya. Natwe ubu tugezweho, tugezweho natwe tugize iki? Tugezweho. Twibikeho Imana iduha abantu baduha ibintu, ariko twabanje kwakira ubuntu. Icya gatanu, icya gatanu kivuga ngo ntiwambara uko ushaka, wambara uko wambitswe bitewe nuko utari bugaye. Ntiwambara uko ushaka, wambara uko wambitswe bitewe nuko utari bugaye. None ubu naguha impuzu ukavuga ngo ndayase atayo ufise, ugomba bigeze kumpa igipantaro. Yari umudiyakoni mu rusengero iwacu, nta muntu munini hano mbona. Uyu mudamu ari nyuma y'umushumba, uwo mudiyakoni wacu yangana nkawe kabiri. Igipantaro cy'ibara naracyambaye, nta sentira nari mfise yo kugikinyeza, nta n'amafaranga nari mfise yo kugisubirishamo. Ndangije ndacambara nkitamo ikintu cy'igikanda ndapfunga, kirangije gihita kirabyimba hano. Ndangije sinzi umukobwa navugishije wo mu rusengero ati tutoka Satani kwa jina la Yesu, ahita yirukana abadayimoni, arakemeye aratokesha abazimu. Subiriye yahise agenda kumushumba aramubwira ati dadi sengera ngize iminsi ndota. Ati urota iki? Ati ndota imbwa. Imbwa mu mpemu ni iki? Shumba yarampamagaye arambwira ati Mutokambari, umva ndakwiyama, amarari wakuye mu isi ntibyemewe kuyinjirana mu rusengero. Ndakwihanije, ndagukomesheje. Nanjye mpita ndavuga ati Imana imbabarire sinzongera. Ntabwo navuze ngo Imana mu mutima wa nyene umushumba ndamwaturiye ko ngiye guheba amarari, ariko ibyo natuye si amarari, ni umwenda utari unkwiye. Nari ndamubwiye ati igihe cyose nzaba nambaye umwenda utankwiye, nzoza ndavugana n'abatambaye nyene imyenda nabitabakwiye. Kirundi hapo ngo haya ako karafadika. Icya gatandatu, ntabwo ushobora kwiperezanta ngo vyemegwe, kuko ibyo uvuga byose biba bigaragara ko ari ibinyoma. Muracumvise? Ntabwo ushobora kwiperezanta ngo vyemegwe, kuko ibyo uvuga byose biba ari ibinyoma. Reka ndababaza, ni bande bazi plaque y'imodoka y'umushumba hano? Plaque y'imodoka y'umushumba ni bande bayizi? Nawe ntayo?
Plaque y'umushumba nayo. Plaque y'imodoka y'umushumba. Ayo. None bayivye ntiwayifata. Era ba. Plaque y'imodoka y'umushumba nezinga. Iriya modoka yiwe plaque yayo nizinga. Mana undebere nukuri. Ubu rero yibwe ntabwo wa nindu yi abayizi muhaguruka turebe. Haguruka turebe. Wowe urayizi nizinga. Yes, nkubu ndakubaza. Mutajanye mutanirwanye ukabona iyo nimero ibiyo byugaye ibyo bigizene byugaye wovuga ko ari inde arenganye none wabonye sawa icyagatandatu kivuze ngo iki kirazira kwiperezana kuko ibyo wiperezantamwo byose ntabwo byemerwa nubwo byoba ari ukuri. None igitumye avuga ko ari umushumba arenganye yamubonye abonye iki? Nagombe mbatangarize muri ano masengesho Imana yo mu ijuru ibaremere ikintu kizohora gisigara kiravugaho umurenganye. Babyumvise Imana yo mu ijuru ibaremera ikintu kizahora gisigara kiravuga mwagi. N'abahano ndabihoreye ntabwo babyumvise. Reka nibwirira abangaba Imana yo mu ijuru ibaremera ikintu muri ano masengesho kizasigara kiravuga mwarenganye. Wapi n'abahano sindabumvise neza. Reka nibwirira abahano Imana yo mu ijuru ibaremera ikintu kizasigara kiravugaho umurenganye muri ano masengesho. Oke buri muntu wese rero yisamira ibyiwe. Ndavuze ngo muri ano masengesho Imana yo mu ijuru nibaremera ikintu kizasigara kiravuga ahantu muciye. Oya ikireme cyangwa ikireke, ikireme cyangwa ikireke, ikireme cyangwa ikireke. Abakiriye abavyakiriye haguruka mutere haleluya. 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 Nibaremera ikintu gisigara kiratangaza muri famiye yawe ko hari ubuzima bwahindutse. Nireme ikintu usohoke mu rusengero basigara barashinga intahe ngo wa muntu Imana yaramutabaye. Nikuremera ikintu uza wumva n'amasengesho aheze baguhamagara ngo akazi kabonetse. Nikuremera ikintu nikuremera ikintu wari urenzwe inshuro nyinshi. Haza umuntu akubwira ngo sinze gufyina wambara impeta nawe 2022. Nikuremera nikuremera ikintu
ubugumba bukuveho nawe witwa mama runaka, nikuremera ikintu nawe uyu mwaka wa 2022 bavuge bati amasengesho yasenze muri repantasi y'ukwezi kwa mbere turabonye ibyavuyemo. Zamurira Imana, haleluya. Muzi ikintu mbonye? Mana urakoze ko uzi ukora no ku maso abantu bakabona. Mbonye hari ikindi giterane kizakogwa atari ukwiga, ahubwo igiterane cy'amashimwe. Buri muntu wese aza akavuga ngo muri ya masengesho hari ikintu Imana yakoze. Rya shuri narindimwo ryavuyemo iki kintu, rya shuri nahozemo igihe kirekire hari ikintu Imana yakoze. Mbonye igiterane cy'amashimwe cyo kizohuruza abantu benshi cyane. Muzobura naho bicara, muzobura naho baja, kubera hari abantu benshi watumiye baranka kuza, bakavuga ngo none ibyo bitangaza uvuga ko ubuzima bwawe bwase guhinduka. Iki giterane nta bantu uzatumira, ahubwo bazagukurikira, bareba ahantu ugiye, bareba ahantu wabikuye, bareba ahantu watabariwe. Ababyumva nimutere haleluya, kuko biraje. Ngo iki giterane cy'amashimwe ntuzatore envelope ya yindi baguha kare, uzigurire envelope saki. Uzigurire envelope saki. Ikindi nagombe mbabwire ngo umuntu ushaka kwereka shitani ko yisuzuguye ntazozana amafaranga mu ntoki, ntazatore na envelope. Uzasinye sheke utereke mu giseke, wereke shitani ko ufise konte, wereke abadayimoni ko ishuri warirangije Imana ikaguha akawunti yawe. Ababyumva nimutere haleluya, kuko hari Imana igiye gukura abantu mu mashuri. Ntabwo ndiko ndabumva abantu bafite ibiganza bibiri, nibayikomera amashyi numva mu izina rya Yesu. Muyongere cyane ndayumve. Ibi biganza byawe byari bimaze imyaka myinshi bitakira, ata kintu kigera mu biganza. Ariko uhereye uno munsi iri shuri rya sogonderi ugomba kurisohokamwo, Imana igahezagira ibiganza byawe. Ibyo utakozeho 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 uzabikoreho muri 2022 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyo biganza bizabikoreho. Iby'iyo myaka byose byagiye byatakaye, ibiganza byawe bizabikoreho. Tera Imana haleluya. Baza kibazo, ntabwo uzi ko wahora duterana mu nsengero ukumva umuntu avuze ngo komera amashyi Imana,
bakayakomenga n'intete z'ibigori bati bokeje ubaye amashi. Urumva wavuga ngo na nyumba kumwe niyo yakeye. Amashi yose akomwe mu mubiri ntabwo aba menshi, kandi ubwira umuntu mwicaranye ngo ntuzongere gukoma amashi yo mu mubiri, uzohora ukoma ya nyene yo mu mpemu. Sawa, ndashoje n'icyanyuma. Ndashoje kivuga ngo ikosa rikomeye rihanwa n'amategeko y'ishuri, rihanwa na mwarimu, rikahanwa na diregiteri, ni ukujya kudepoza wambaye iniforume. Nakubwira subiremo, ikosa rikomeye rihanwa na mwarimu, rigahanwa na diregiteri, mbese rigahanwa na minisitiri w'indero, ni ukudepoza wambaye iniforume, ni ugusaba akazi wambaye iniforume. Hano inyuma handitse ngo ahubwo umunyeshuri yambaye iniforume yemerewe gusaba ibiryo mu gishingo c'akazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Umunyeshuri yambaye iniforume yemerewe gusaba iki? Ibiryo. Imana yo mu ijuru rero ibambure iniforume, ibambike impuzu z'akazi. Nimwabyumvise? Imana yo mu ijuru ibambure iniforume, ibambike impuzu z'akazi. Ntabwo mwabyumvise? Imana yo mu ijuru ibambure iniforume, ibambike impuzu z'akazi. Ntabwo mwabyumvise? Imana yo mu ijuru ibambure iniforume, ibambike impuzu z'akazi mu izina rya Yesu. Ababyakiriye nimutere haleluya. Abakiriye iniforume yanditseho minisiteri runaka, yanditseho kampani runaka, abakiriye iniforume y'akazi nimutere haleluya. Muhindurirwe intebe, muhindurirwe ibibanza, muhindurirwe serivisi. Abamaze igihe kirekire bakora ubuzi batabona poromosiyo, aya masengesho nabahe poromosiyo. Abari bari mu butayu baradepoje byaranse, muzadepoze byemere mu izina rya Yesu. Ababyakiriye nimutere haleluya. Muhaguruke, muhaguruke. Data we, muhaguruke. Abantu batarakira umwami Yesu, usibye bamwe twakiriza hirya y'ejo, muzamure ibiganza turebe. Uretse bamwe twakiriza hirya y'ejo, abatarakira umwami Yesu muzamure ibiganza turebe. Hano marimo mutambuke muhagarare hano mwumve ijambo mbibwirira riryoshye cyane.